Jauh-jauh tu sa kajam-jaman na makaitina na sulibat. Saka tutsua kajam-jaman orja supui na kaino atsamas. Imazay toa hipuraya sulatan. Imazay toa tapurua kayan. Imazay toa tirapuru katu dusakaran patu tirapuru katu shivakaran. 希伯来书10章32节到39节。Kipa enetu tuanu sin salibatan na adaw. Ka pinatrala na ngamu noa cemas. Na secefu ngemu toa liawanu si serapay. Lakwa ini kamu na masang taparut tanu kini ecian. Izu anu san sensenganen mun. Pasarapay ni namun i te ayaw toa turovu wa caw-caw. Izu anu na kisang sara-sara jemun uta toa zwa inayata zwa pasaraparapay ya caw-caw. Na ki sasilang mu toa zwa rinoso nga caw-caw. Kumali ya savutay na marapano kini toyan. Na masirvan mu toa no ki adil. Ayatwa kemelang emun tu izo anu kini toyam taparava sanan uri kaizazuan. Manasika maya murawanu rakatsan aichuanu rakatsan mavana uri si tavrakan toa kodar pakareva. Nakuyanu ini kamuna mite mezengan. Tuanu sipa susuan tua kinemeneman noa semas. Sanu gau-gau tua sini keece seni maju mangwaan. Ayat tua mayatu cua sisiwa ibu. Ki para mura muanga ki mangced aza ure mangced. Ini ka sa gemalu. Niake nanga nangwawa caw-caw. Uri masa saruan sa gau-gau ta nasi. Lakwa no izwa caw-cawa seca cikir. Ini ka kena uri na marwa tai maju ayam. Kiten ini ka tena manu seca cikir saja pasa urip. Izwa ta saruan saja ka mapas eling. Aichu kainua cemas. Satu suakan jam-jaman asini pupaterwan ini的基督徒。那给伊拉信下呀。今天这段经文让我们看到当时的基督徒遭到极大的迫害，但作者勉励他们要坚持固守信仰，不要离弃上帝。我们从使徒行传记载的斑斑血泪历史可看到初代教会信徒所受的严厉迫害，可见要坚持基督信仰需要付出极大的代价。当时的统治者罗马政府与犹太人宗教领袖联手迫害基督徒。最著名的殉道事件就是司提反被众人用石头打死。从那一天开始，耶路撒冷的教会遭受极残酷的迫害，信徒不分男女都被关进牢里。使徒以外，所有信徒都分散到犹太和撒玛利亚各地区去。那些分散的信徒到各地传福音，宣讲基督的事，有的远走腓尼基、塞浦路斯和安提阿，他们只把信息传给犹太人。之后更有耶稣的使徒雅各被希律所杀，彼得被拘捕囚禁。令人备受激励的是，希伯来书作者指出信徒很勇敢，并没有因为受侮辱和虐待就放弃信仰，而是持守信心。他肯定信徒甘心忍受苦难，指出他们将保有那更美好而长存的产业，因为再过一会儿主将再来，不迟延。正如主耶稣说，当别人因为你们跟从我而侮辱你们、迫害你们，说各样坏话毁谤你们，你们多么有福啊！要欢喜快乐，因为在天上将有丰富的奖赏为你们保存着。
从前的先知也同样受过人的迫害。马太福音5章11节到12节。面对迫害的来临，有信徒坚守在原地，宁死不离开；另有信徒为了逃避迫害而分散到邻近乡镇，甚至或远走他乡。但是他们都仍然持守信仰，并继续把主的道传扬出去。走笔之子不禁想起日本曾有一群被称为隐匿基督徒的群体，这是指1612年在德川幕府长正时发布的禁教令，宣布基督宗教为非法信仰后，仍秘密持守信仰的天主教徒。这一群隐匿基督徒在幕府时期为逃避酷刑迫害，表面上宣布放弃信仰，踩踏圣像以掩人耳目，私底下仍秘密持守信仰，必将教义代代相传。由于圣经被当局严格禁止，信徒只能以口耳相传的方式传递，直至蜀国结束的1862年，法国神父贝尔纳·博迪让到日本宣教，着手建立长一线大埔天主堂。1865年的3月17日，15名当地的隐匿基督徒到访大埔天主堂，其秘密延续信仰的事迹才为人所知。这一群隐匿的基督徒世代坚持信仰长达250多年，信仰的坚毅和勇气是何等的大。信那呀都错个家们satu cu asini apurwa kai tayau imazai toa tira puru katu wuna makaran na kuyanu ini kamuna mita mazengan tuanu si pasusuan toa kinumnaman noa cemas sanu gau-gau toa sini keetses ni maju amawaan aichu kai noa cemas saka aichu imaza toa cuaca kini turu tayau atas sinupu wa kaya asini pada zakatu suaka jaman-jaman mabana kumaila na matay no acha si sarapay kumaila matay no sambaraan no time mga tin to acha kini toyan to acha kini susuan to acha semas na kwenu katina ki adi sacha kisamula sacha patudur to acha saurani cha auto semas nuna mata doa mana kinaraba no semas sacha kini cha evan to semas sa pasamara-marao ka si Choyan ay chua marka sinja ini kama no madili-dili ayatoa izwa pasara-parapay izwa menakuya-kuya izwa patara tia maju sika nakiporong at tia maju to akini sinjan tia kina sinjan saka titin tutsu na sarungang wa angatin kanu tia mumtay to isyo tia kinikatsawan tia yaw to tia kinakomudan tia yaw makayati na suliwaliwat na makayati na kisimbuki makayati na kipulensi ikiukaya ramanda to kaino at samat saka nako ni katina kambalan tutsu jitai para mo nga kimante zati Yesu Kristo at kame talivawaw para mo nga kimante inika rosa gemalu saka paporingaringo tanutin tutsu kadama-dama kisamulai sacha patudur to acha sarwan sacha kinumnum to aza si choyana marka na kisamula-mula ata swalitan na makaya madu na masizwa to aki adil masizwa to aki pauran ya madu apatudur aki kakezen to sarwan ya madu te to semat ayaya pa semarau to soka jama-jaman tanutim sikala tinana ki adil kumala na matayno ata si surapayan to ata kini toyan to ata kini samulan to ata semat para mo nga kimantil si Yesu Kristo nakuya masuram nakuya baik kami maurawan kisamulay kipitsuri sakana makaitina na kamaugaw to amana sinikiitsi samangwaan na tatsamas ayakana pasamaraw saka tutsuwa sinipakini menemetanuten 面对迫害苦难的折磨，训徒或殉道，或逃离，或匿名来求生存。
他们都继续坚持信仰，一切唯有主知道。Sina tu cokan jaman-jaman aruta galuina kinemnem na kinagamalu kinemnem ay kana pasamrau ka inuli。大能的救赎主，你深知人面对心灵肉体的侮辱、虐待、亲人、财物被夺走的磨难时，主是让人难以忍受。求你挪去这等患难，在坚信你的族群中赐下慈爱和怜悯。奉主耶稣基督的名祷告，阿们。Mali-mali tu cua kan jaman-jaman na makatina misa selam sumupu kilaroy to kaino at samad saja pasusui nangata saja patudur to ata kinicavan to ata sama saja kisamula sakana makatina na gemaungkau to manasin kiseseni maju amangwaan ayakana pasamarau takamali-mali nu izoi ni kana malungwa aku sinupuan lamun na paje kata ngamapulat ay kana pasamarau saka jab-jabai lacenana suliba tutsuwa cakini adawan taja 平安